kapacetak bangku porti tumhan fitame il tumacho hapena tumai bang kona tumhan suri ka churu tumpa jeri ko lapian jasmet la nang tumatenu ini piputa se ini la pheran ki amai phana ko mala bakso putha jai je pra ni himpen fitame na tumha chipa chini ji phane di bori konto niliman dhari biswajyoti teram cardiology asong kongchen bang TDPMI tapena dun fu nilutum Kaya para jerpo kaya start herang han TDPMI long claim bang fu ponat hak bersing kro malinter anti apu bang ke balo rukasen tenjeng lo borsong alang tu nami cardiology asong long claim bang fu tumbo pasti jasemet pinilang so herang ki amai phanan ko alam herang ke jasemet non hajong state government dan kapak plan kon Bismillah kadamtang matriculation asat lang ki unun depi na di madala result ka hinut hektik pulai hui along alang itung la alu kapak lang alo nasimet Okreng High School, Jaipong High School, Inglong Kiri High School, Hauraghat Boro Medium High School, Deobani High School, Difu Night High School pula son proxy lahai hui school bangke kupulama ingthan ponpet ke pusi biarta catai pen el tumlong pon la fila bangso putha banil tumangke jasmet labhi ka paklang tung ngalo je il tumlong la ke dotang provincialization school mukha fita mengon bangke ingthan pon pera il tum la school lo ka sik sak mana kisum ko pisi doma hala hai jasmet internal missionary bank antogat ni ko sabi sangi ko hala so assistant bank ko pisi ka dori malapen lahai hu school long kenan sab kopi mala hai chi ni pin pen puson men masi lahai school ban than pon pe ji ban tum pen chedon undi pusil tum pen fela tum han pachini pon lo la pen lahai hu school long feta menon nil tum cardiology ya sama hin pen ka humri pen ke lawa teng latang te ke ong dum non son la men mi ji high school long son ban ke la ban ke choklin than ban abe science maths english lahai hu teacher ke pen si pinian ingkan kita miskol ran bom pulo tang hada metric ke pas ya angke ke labang ke avilo pul tu ngado kita sini lo lapu wabhir kana lang tum education department kan labang sabut ha proper investigate kalipin pen but proper la lang tum labang sabut ha cost ban analysis kalipin pen lapuson men on state government tum ala high school bang ke han pon peji bang ke ning do me la lasila bang so long semen ni pinpur pon tung la bangke la puson lo je carbing lo Thomas Council Education EM in charge ke sir Richard to bi ben me ke dam tang ni tum carbilo chor ya song ngong kan kaching wai lo son pedu silahai bi ta fel tum ka pek rang tang la mo hai bangke je high school lo tum me teacher ka bidra de mang ka la tum pa peng nang po la pen proper la quality education ke long nang ji phan mang ke claim po nang ji bolang tum na ching wai rap peda ki bulfre mala konon la bangso lo bang na peli to bangal to nang mi musipulo mathalo la fila bangso ko thaban kalang li fita me la high school bangke la kan tham pon per long pen bangke alang ni charai kom do nai busno tum pen alang pachini lo la fila lo la fi non la kedo ana school fita me ili tum non masi la bangke ke claim pon pancing pon bom je konana na school si teacher ka be mal pen konana high school teacher si pini ke claim ke dam kapang free mal high report tamil tum ti bom lo la pen la so ban ke do desan feel tum me claim bombo sinon la bang so claim bom apor fita me non la men la bang so biota na ke liye bang ke il tum bang ke kamang ho fita golo fil non da semer bang ke la long troxy school non li put hot upon po Okreng High School Jaipong High School Inglong Kiri High School Hauraghat Boro Medium High School Deopani High School lapen Difu Night High School lapen Menmiji Assamese High School la long trok si high school bang ke ingthan to nong le ji phanalang li ke high Richard Toby education ni in charge lang fit mala bang ke athak the same education minister Dr. Anus Pegu pen ching bai ching sai kono hai bang ke bang khan pon pe da son te tum ben fit me ning ching sam ji la pe la bang ke tum chekor de thik kusin tum bang ke na tum thino lam thik chipilo thema provincialization ke long fit me la bang jo ki gali pini kemission mission school fit me pini provincialization la bang so bang ke long le la fita hala hai ke long le ko fita me ko la ke long la pulma ko ke long tang school fita me non bang kan than kon ji bang la bang ke ning do mi la musni ni hitan ma thap la filalo da sinen bang el to ma ke mang bang ke la long proxy school bang ke ing than kon le lo la charlie song claim bang ku sar therong hang madala du mai pu tri mai long alang sta me la ground report long long ni school long ke long la ma long ni fita me
nang tu mathing no pachini jipan nang than pachini jipan ni kana por people no Aprangsi nili letum General Secretary ke hai pansa ni singkang sama kordong pitilo uthon ni pan utol lamang press meet pen lam jai tha pu por ni pon da samet pen pini letum lamang press meet ke pa wanang ko lam thi letum ke lam tang anisi aprang pen niletum some reliable resources pen ke long malong news tong letum ke dom long ateng pen long troxy school ma ni letum GSR pen dan je pon iglo long troxy school ban ke school kam hap po comment pen sing news patlang lo pasti la so school kam hap po ka pon ni letum karbilo chale song pen udun thibji kitia pen tum roi tek ate school ke long isi ki joy ke gali lagi sum group pen si school na ke ma school he ki kim so school he ki kim long the maximum aki ong tung arat tung the contribution tu hala so aki mang bang pejun jidet pati kasi nili la ground report bang pining ko nili ground report pen ki pigang tung la pono jasemet pen pini veskar biang long do men meji Assamese high school long pen nili tum chola pher sami tum visit ma lo la pen over telephonics na gating kia teng ko tan pe aki piningan aningkan si labang so metric asat lang bang 0% ke long chok kedam tang aningkan ke 2019 aningkan stame hala so school lo nil kali 2019 aningkan ke 30 appear 30 students do 30 pen 8 students ke part of student no number 1 bang ke first inut bang ke first division nang long lo second division bang bhani nang long lo lapen third division nang bang phon nang lo lason tak si bang bong aningkan bang nil kali 2022 21 ke tu kaduk kawe rat chini lo corona pa jo kadu kawe students na pass kar lo lapen 2022 aningkan nil kilong lo te teacher tumada ka headmaster ka report hai ki ate पर general science subject se tame 2014 aningkan kan se hala bang school avelo thanba tamen mathematics general mathematics son subject ta main subject se hata ka thanba tuma we lapen Assamese subject son English subject son Hindi ta junior anchor ke thanba ngedu bonde la major push long ke thanba jo se thanba tum awe pote students atum ke kuna peno ke ame thangke ke pass di do jo si thanba awe ta pass un pote school ki tunji ko pe result lo la ni tum pure nang ke lasi government pen of Assam peno Cardinal Autonomous Council peno labang so school kang hapon cheki po bangke kalidetsi ground report bang ali tu nang umri ta kopia ki sumas respective school ali tum paklang school ta nang tum ground report and konra lale ke chok che school do pustami enrollment avere pustami teacher tum chok che dem teacher tum hana tum suspension sabino nili tum pui bangke stanon bang lada than bang si avi pote labang so school lo me koson si semyong po koson si ke pass on nang do po itung ke appreciate nahi 2019 ani kana sonta alang itung ke teacher pe 2000 since 2014 ben si teacher bang avi puse dang pu alam ti reports ke long te tel tum khas avi sala tum penang ani kane alang tum report pi ulo karbeng long council long sami reports pi lo posinil tumanang birtanang pi is phansa chinkiam lo pose pu je labang so school long vacant ko asi tong sekot penang fill up ji aphan tong sekot pen replacement ki PG aphan make nili tong manang popu headmaster pen sami apong si council aphan sami chupulo lapen kedam tang la 2022 aningan nil kilong da putha ko sami director office Guwahati pen sami alang tu manang hang lo lapen deputy commissioner West Karbeng long sami alang ni man hang si than lo pi pot 0% lo lapen RMSK tum sami umri dam lo assistant school inspector sami umri dam lo along klam lo salamang so ground report bange menbiji high school la pon lo lapen butot ni conversation of caring high school tak lo ada teacher bange teaching then enrollment na 27 tu hala so reports kelo ate sami hala dak sami general math general science English thanba tum bange avi 2013 में से लगता है तो लासन स्कूल सी मेन मेजर स्कूल सब्जेक्ट से अभी प्रोंटे थान बैंक से अभी स्टूडेंट्स तुम कौन से मैं थांगे जो बॉडी पे के पास उनको लालो नील तुम पुणे बंके लासन लगता नील तुम के रिपोर्ट के लो आते हैं बोले जायपोंग हाई स्कूल में समे मेन रीजन बंगे लगा कंता
la song si bang lo aning kan wan ke 2019 aning kan report sa bang itu ma pilo total students ke 39 student la pen pass out student 14 percentage 36 years aning kan lo 2020 to summit 30 percentage silong lo la pen 2021 gadu ga bede chim lo pini 2022 bang ke 18 percentage ki 18 total candidate lo 0 bang ke pass percentage 0 ke bang to kalam ke bang lo hai a teacher sa tum ke fill up un teacher ka bede la chok si main reason la bang lo la si government of assam la pen karbeng long tun mas council to summit pet education em pang sa min tum juning rilo nang li la bang so puta well initiative and pen la bang so kan hap check ading kalisi nang li ground report and pamira la bang so school pi ko son si ki bang jila ni ke claim poning ma ke nang si niltung mane nang pang se apor pilo la pen niltung nang li pen kilit quality education long nang zipu quality karbiang long same quality education long nang zipu pen nang ni kilit pon atim same nilitung sta first round talks sa nilitung nang li pen ching kilong lo first round talks sa bang nang di July check to conduct pon pen nilitung la bang so placement ta nilitung karbilo charli asoma president in national pan already lam the bang clear nang pilo je men ni school a putha ka data bang nang pan khala so first round talks along si nang pan details ke nang big dedo asila so office ta me la bang kan hab check long a list nang puri dum loke nilitung ta lo charli song ta bang ume melo la pen ke bang jilang ni sa me la bang so kan hab check adi man ke nilitung che dong dum thek thek la pen ke bang jilang ni tum chi dong dum thek thek che dong dum thek thek lo la pen la bang so bang proper investigate nang ji la kan hab joy joy hab check bang nilitung kroi thek thek kusi nilitung tiek pen la bang so ke pha lang the la bang si ing thon ni ko adong Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Klarda Kabirta.